dap chiang na mo thong ni kula juk April ni thei khat thong pang thar ngai ti ding in kanin som thang na mai un tha bor ka si PDF holngoram ral kap na chu tlafatin te in singa chiao pek ding in antorel nun nak liam mi an ral kap chung khar na zong pek an tim ha chiao ram holngoram haram chung a shambun in Padok thlen na ka bitak te in achol chang choma mi chiao ram chau za chung dal HPO CDF holngoram ral kap na le nun nak aliam mi an ral kap na I an chung khar na chu Kafatin te in thakhat a singa chiao pek na ding in timlam na an ngei choma liao kong thai si atu bantuk in timlam na an ngei mi hi aluan chia mart kula rukni a raktua mi HPO CDF hongoram tonpum na ka betcha na an ngei mi ning in an kalpi mi asi an pek ding mi na tangka chu hongoram horam chung I a mi khukip in chungkhar pakhat a tlafatin te in thongson li chiao an khol na lai I tangka athau khau tu ding chungkhar hi thongni le zanga shrong an lai ti an zungkong song an langter tlafatin te in tangka khol ding mi rian chu achan hman te in akal kho na ka khukip tong wangwei tu na ni tangka athau khau ding chungkhar chazien le athau khau lo ding chazien lak ding in theitar na pungtua na I tangka tho alwa ding mi chungkhar na chu CDF ngoram aral ka tuan leo mi I an chungkhar na kwa boy chungtal na ramle mi phunsa a nunnak ape mi chungkhar na le kadok na ka yamha tuar mi mizapi ral ka chungkhar na an si Tupin a HPO CDF Hongoram Central Executive Committee chungtal na song tlafatin te in tangka kholding mi chu an luat velai tu bantuk in chazin an laktar mi na chu nizan April nishatan a Central HPO CDF Hongoram sin a upding in theitar nak an tua na tia thai si HPO CDF Hongoram ni an than mia chun zalan nak kho na ha le mizapi cha a adik mi chawaw kho na ha Hongoram horam chung I a mi minaw ha le ramkip I a mi minaw ha ni pado than nak riana hin nanrak ital chiao nak lai kani som ha thia an lang tar chi Chim Brotherhood ni ULAAA anupat kong le an chung a anilop gong chakwat an tial Rakhine Ral ka ULAAA chu Chim Brotherhood CB chung a ramin pa tha a CE tangti phusi nak lungthin di lak in Ral Cup training akan pek Shyamna pol zong akan bom pin a ramkhel kong he petlai in akan thishwai I akan bom chat cha a kan lelom tukshing shan tia Rakhine Ral ka ULAAA an dir kumhlai sari thlin nak chamtuak nisan April ni sha a Chim Brotherhood CB ni sakuat antial ULAA chu aliam chia thongni pakwa kum April ni sha a rakhai mi phun ni rakdir mi asi I thongni kul la juk kum April ni sha in kumhlai sari atling chang ULAA le rakhain tol chung mi di lak nan him kho na ha le nani tin ni atlam tin kho na ha thaza kan in champiak na I Rakhine tol chung mi di lak lung thau te in dau thlan nak a anetal kho nak ha tha te in a thi shoi tu ULAAA chu upat na kan in pek tia Chim Brotherhood ni an lak dar ULAAA ni ral kong le ramkhel kong nang kalpi nak a pezul in peinak nan hu choma mi hi adang dau thlan nak shramtlai phun ha zong ni an in lompi tuk na kan ni Chim Brotherhood zong ni chin ni le rakhai ni phun di la kan ven him na lai I SSPC ral kap no ngai nak chalo show in mi phun tuguan nak kho na ha le mate kho khan lai rel na kan mu kho tiang ULAAA he pezul in mai kan phong ti lai ULAAA ni ral kong he pe lai in pulnak ngan pi nan hu choma mi hi mizapi cha a thilnung ruwa nak thar a chua tar tu a CE member ram mizapi ni ani ruwa chan mi SSPC ral ka no ngai nak thalo show ding le
Federal Democracy Phunglam Sarko Nagding Cha a Shampi Zong asi ULA ni Rakhine Deuh Thlennak I nan tit mi hi a tha bik in nan kalpi kho na ha humhlai sari nan thlin ni a hi chakwat hi kan rak tial tia chimradar hu CB ni chakwat an tial mi a an lang tar chi Falam peng tol chung mi pakhat atlaw achung khaw long ru thei in an chiaram falam peng en mun pi khwa mi salai thian lian thang chu mizoram ramkul aizol khopi a renton ding in akal I chu nu a aizol khopi in achua sem na khwa atlun liao lampi a atlaw kong falam peng a shambun mi thongjap nak chiu khat ni nizan April ni sha a an than salai thian lian thang hi aizol khopi a thanga ling rian atun nu a India Myanmar Ramri Tiao a zan khat a riak chu nu a thongni kul juk mar ni hlei kwa Zinglei Thawngchimnak lam pakwa shonga khan ri khopi in achwa sem na khwa asimi an hun pi khwa lei a motorcycle in a thona in a phan lo tia an lang ter atlaw mi salai thilnen thang I achung khar le tiao yau mi an chung khat ni teacher kwan mi boman hal na I an kol ko na in an mori lo cha a chung khar na chu lungre thei ngai in an na tia thei si tiao le an hun pi khokar a hin olian a cho te hulwa teacher khoimol heile langjang zang tui simon khodar bochung le khopol khwapol an I salai thianlian thang akong lam anghal mi le amu mi ni atang lei phone number a hin petlai nak to ding in chungkhar lei ni nol nak song an tua petlai nak phone number 0996102986 le 919362859730 Meta tiva a chinminau pahni anpam magweram chan gango khopi tangong sang I a Meta tiva a nga atlai I a kholliau mi chinpa pakhat le chinnu pakhat chu ti a anpam kong thai si April ni kwa chuna khan gango khopi tangong sang I a Meta tiva a chinminau chiu khat abu in nga antlai na chu nu a ti an I kholliau a chinmi panhi ti a an pam tia thai si an hoile pol he mita tiva a an kal na I nga an thlai na an tun pa a ti an I khol na I chin pa pakhat le chin nu pakhat ti in chin minau panhi ti a an pam hi asi ti a apam mi chin minau panhi lak a hin nu chu amin le akum kan hal khau ri lau pa chu phutin thang kumhlai sari asi I arhuak an la kho chang Calvary Baptist Church ni arhuak an suan tia tol chung mi cheu khat ni an chim tia apam mi chin minau panhi hi chinram matupi peng zautuk maram I a mi siatlai khwa in gango khopi chotai sang a thial mi an si tia kan thai Namau peng a SSPC kutpang piusothi panhi an fim hlom na piusothi pakhat tu chu kumhlei riat pang asi cha a an thla than aweram than namau peng a ral kap lak loading in minau na arut I ralam sialmi SSPC ral kap pol lamachim tu na le tol chung mi na that tu SSPC ral kap pol sin a atalve mi piusothi ang thelun le Ezo chu tol chung sham lai phu ni an fim hlom na kong taya pengkom number pathum battalion ni nizan April ni sha a an than April ni sari a khan namau peng pado ngau piuso thi khwa in achuak mi piuso thi shwai tu khimau thi tal in piuso thi au the lun le ezo ti in andi lak font minung pathum chu pado ngau khwa I an to mi thitum nak a ariak in an kal tia thai si athai jing April ni ria chun swimel lam pakhat la chiu shonga khan thitum nak an to nak I an ria nak Parau ngau khwa in an kirliau a tol chung sham lai phu ni rakbo in kan ka hnai I piuso thi ang thelun le ezo chu phunril a an thi
an ma he akal ti mi piu so thi wei yang kum hai li chu azal chung in ase mi ku che bom a chuan ha in tol chung sham tlai phu ni kan tlai mi piu so thi wei yan chu kum hai riat atling ri lo mi hak chia asi cha a chaklat na kan to nu a tol chung mi ha chung a sol nak zai man to lo ding in kan chon piak i kan tha than a chi mi piu so thi ang the luen le e zo chu tol chung mi na ral ka tlak tar ding a road i tol chung mi cheu khat tuk sapur in athat tu SSPC ral ka pol lam machim tu na le an masin a afon lang mang mi song an si ani kan ni phone pathum laptop pakhat le kuche bom pakhat song tol chung sham tlai phun na ni kan lak chi kho tia Taya Pengkom number pathum battalion ni an than mi a an lang tar chi Mayang hlai ni President Bekam Nakpoi a ram som nga ling in shuai tu a som na i ram hlai khat in palai pol long ani tal sham in nol ngai nakala tu SSPC ralka boisik miyang hlai ni President Bekam Nakpoi an ton mi a ram som nga pali in shuai tu pol le ram kip phukul in shuai tu pol a som na in ram lai khat in shuai tu a selo mi palai pol long ani tal khau tia nepi do ral kong thong lak nak shampi ni an shim miyang hlai shuai nak in Nizan April nisha a an tua mi Kristen Bekam Nakpoya khan ramkip shuai tu pol le ramkip phukul in shuai tu pol a som na in Teluk Russia Cambodia Nicaragua India Laos Indonesia Thailand Belarus Vietnam le Kazakhstan ti in andi lak fon ram hai khat in shuai tu a selo mi palai so long ani tal khau tia thai si chuban tuk thiam in United Nations tal in ramki phukul leng song asom hana in Japan a shambun mi Nippon Foundation le Japan Myanmar Friendship Association ti in phutni long ane tal tia thai si miyang mai ni atwa mi president bekam na khoi a ital ding in Myanmar ram aphan mi ram hai khat chunga hin Thailand ram da ti lo chu adang ram sha in palai pol ni hin Kwalton nak banlong se so an phan ha i Yanggong khopi an phan hu a SSPC ral kap ni Yanggong ne pi do kar an hlun kal nak an tok ta piak na tia ne pi do ral kong thong lak nak shampi ni chun an chim miang hlai ni ramkip shuai tu pol asom na ruanga khan Yanggong khopi I a mi ramkip embassy international embassy pol le UN Puvial te chu president Bekam Nakpoi a ital di ding in sham in an fial na dia thai si chupin a sham in nol ngai nakala tu SSPC chairman miang mai ni adir mi Union Consultative Council a Deputy Commander-in-Chief Araksimi SSPC Vice Chairman So Wen-chu Chairman a an team tia thai si Nizan April nisha a miang hlai ni President Bekam Nak atwa nu a Union Consultative Council chu chungtal hlai khat in dir si kong SSPC ral kap ni an than Secretary a Pension ala changmi General Mamau A an team E P2 Party Chairman Uko Kochi SSPC chungtal hun Mangeng Mau Dodwebu SSPC ral kapchan a Foreign Minister Adwan Mi Utan Shwele International Cooperation Minister Uko Korhain Chu Union Consultative Council chungtal a an chimna chupin a pension ala changmi General Mo Aw SSPC Chairman Ruanak Petul Lun Dr. Yin Noi Parliament Democracy Chanliao a Deputy Prime Minister Atwan Mi Uchonging Fanu Do Cho Cho Chonging Le Deputy Minister of Ethnic Affairs Uzo A Maozong Union Consultative Council Chungtal a an thim ven ha tia SSPC ral kap ni chun an lang ter Nyotel le namau peng ramri ka daw na ka ralboy pakhatal in SSPC Pariat anti PDF pakhat anun nak aliam
Magwiram Chan New Delhi Namau Peng Ramri A Ralam Sialmi SSPC Ralka Polchu Got Song Sham Tai Dangti Puni Anka Na E Captain Pakhatal in SSPC Ralka Pariat and Tikong Namau Peng Paka Pani Nizan April Nisha A and Tan April Niriata Khan New Delhi Namau Peng Ramri A Ralam Sialmi SSPC Ralkap Thaza Soma Shongju Laya Pengkom Battalion Pathum Namau Peng Paka Pali Dangti Putnani Rakbo in Anka Natia Thai Si Kapni Karukado Nakachun Captain Pakhatal in SSPC Ralkap Paruriat and TE Liamha Tuarmi Zong Antam Ngai Chukado Nakachun To Chungshem Dai Dangti Pu in Ralka pakhat ni ramlemi punsa a anunna kapek I ralka pakhat ni hliamha torve tia namau peng paka phani anlang per chuban tok thiam in alon chia April ni khasonga khan kapa sal sari in ralam sial a achuak mi SSPC ralka khazang somret leng chu to chungshem tai dang thi phuni mutil le namau peng ramri a rabo in anka thacha a SSPC Ralka playing and TE company karuka daw na kadi tua to chung siyempre tang tipuni man matiyap fal na ang tuwaliw MA kwan bom patum le 5.5 sikwan fang sombwa zong ang lakchi ko tia namau peng paka pani ang tanya chun ang lang tarchi Lungmali post thasang akan pe I kan Thawngchim angai du nandi lakchung kan ye lom tuk ching shan nikhat ni lei thongpang thar he kan ye tong than ha lai